Fata kugikuta. Mushiki wawe ugira. Fata kugikuta. Ntabwo muzi kwambara na gutyo urambara nk'impesu naso n'umuntu mwari muzima. Fata kugikuta. Kumbaze muhe. Bose ndajya kwambara. Fata kugikuta. Shaho ukuri kugikuta. Mukabiri heruka ibyare. Ngize ukuri. Ngize ukuri amakuru yawe sindayafite. Kabari. Heruka ibyare. Baze kuhera kujya gusenga Imana yakurengeka kuzana ku isi ikagutiza umwuka wo kuvuga sha. Sijya no kugenda. Ureka kujya kuyisenga mu kwezi kwa 12. Yakiba kuyane sha. Sijya? Tugeze mu kwa 10. Nabiri utarasubira kujya gusenga hibo. Ariko nawe mfite gahunda. Mfite gahunda. Nejo waraye mu kabari. Ariko Imana rero kujya kwishima. Mfite inyota ndabaye kanje. Kutagira inyota y'amasengesho rero kujya gushimira Imana. Fata kugikuta. Jevu. Nyuma y'uya mupira wahise utekereza iki? Ntabwo gusa umuntu yatekerezaga ko Semungu ashobora kuvamo umuntu nk'uyu. Fata kugikuta. 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 Ndakubita intoki ndasica. Sibyo? Nakubwiye kuva kare wanze kumva, sibyo? Vuga te. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Fata kugikuta. Fata kugikuta. Fata kugikuta. Anchi. Wamunyo inkoko harimo akantu kadunda. Wambaye tubwo? Njye ko barira. Kukubarira? Ndi kukubaza wambaye utenye. Reka kunungiye nkona. Utanze ko nazo urukambaza ngo nambaye gute? Mbona yambaye gute nyene? Igigwayo wananigira. Igigwayo. Iyo ye Apotre Gitwaza ni wari ushinzwe izo. Ngende. Utebagara mu nzira baza ko ku buryo wanambukana wambaye nka shangingi wambaye nk'imbeso ukatambuka canga mu nzira yiwacu. Ariko n'umusinagize umwaku mubi cyane. Nyine mwana baga nkaho birabura. Ndavuze nk'abajyama twakora iki? Mvira mu nzira nigira. Ngende umwaku. Nawe n'umwaku nyene. Aho mwe utebagara hano kuri nozo witanze. Kwambaza ngo wambaye gute ibyo nibiki wambaye aho rani soni wewe. Jin. Pinging azabatsinda Kagame. Aho uriko kangande wewe. Wowe uko wambara nakushize mu mutwe. Uko usa ni kumeze wowe mu maso yawe. Ngende guharira nawe mbese. Ndavuye ngo igigwa nigira. Kasi nshaka kurengana uhagaze ngaho. Okay wanyumvise neza. Mama yangu muzana tate wallahi. Nyako. Nimba wanambukana wambaye gutyo. Chekukugu. Nanye nimba no gucako ngaho cyahagaze tambise mu nzira mbe imbati. Nanye mbitorosho ko nabayeyo bivuze ngo ninjye nawe tujye guhangana kama mbaye Simera kukubita kagabo katarakanje Uzi ko umugabo wanjye ubu ari mu bitaro ariho ndamusize bombo clap ngomubita ubwo wenda gukubita wewe ndagukubita wewe ibyo ushaka ndavuze ngo ngwayo cyahariya nibwire nta mugabo nkanga genda urondera abandi bantu usarira ko nimba wanyweye inzagwa genda urondera undi muntu usarira rimwe urasura mu ruguje kwambara rimwe mvira tubacakiza Amerika ngaho cakira uburayi mu nzira kabiri uragenda wihuta cyane kabiri shishwari yogenda hariyo sura mu ruguje kwambara gashyano Son, ketoto wana kwese jawe uriko kwita kwa jawe umuta kwa jawe nambaye jawe wana haruguru nakujya kwambara abukuru umuse wanje ubugize nakujya kwambara ntabwo ngende nakujya kwambara wana rushita nakujya kwambara urajyana nakujya son wowe ukebye myarasa wambaye ubusa nukukwiye ko wambaye mwari u Rwanda sa kwabasangije nuko nukukwiye ko wambaye umuntu ubere warashatse warashatse nta mugabo ufite nego ndakubesha nanyuma ninde uzagushaka wirirwa werekana abasore bose amatako yawe urabona ugishamaje agaseke nagapfundikiye wacano uri ko yego
Naringi hano hirya. Ari, Papa iwe. mu rugo jya kwambara neza. Kaburusha umuhanda. Teka kanira umwaka. Reba nguyu kazwe. Reba uyu kazwe. Urabona yatari umusazi. None se kumvuga umusazi ni nyoko. urabona ko ibintu bimeze neza kabisa na twa dutabure dutoya two kunyweraho icyayi iyi ni safi rero turayibonye none se ko mbona hariho bazaguha sa umuriro wa solar system bazawuguhereza nabo bakwesitari umuriro nawe uzaza ibintu ni amahoro twagiye reka tujya ahandi urabona ko parafo ziri kuri kalibre kabisa yo ku rwego rwiza iki ni icyumba mbona ari cyo gikwiriye kuba ari icyamabuja kiri cyo cyane kiri icyamabuja urabona igitanda cye urabona igitanda cya Musengamana Beata suku cyari kimeze ntekereza ko kitari kinahari yego urabona ko afataga nuza hariya umuriro n'ujyamo azajya bacaginze aryamye iyi ni dushe na toilette tuyirebe azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'ababunza amagambo byari byabananiye ni intumwa y'Imana asa n'uwavuye mu ijuru yatumwe ku banyarwanda ngo yuhagire uru Rwanda